Tu nás sa blížime k rozvodiu. Pred nami smerom po prúde je smer do Severného mora a smerom dozadu do Čierneho mora. Šľajza za nami, od tej prakticky už ideme po prúde. Je to Bachstein. Pred nami je šľajza Hippolstein. Tu na tento múr, tu je oficiálne rozvodie. Aj na druhej strane je nejaký podobný múr.